Ngwele baba uyingwele uyingwele baba Jesu Kristu inkosi. Lo omilanga phambili uMahlambula kaMtshali. Ngibingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ubaba ukufundisa umama ngezihlalo zabo. Odade abafowethu kanye noSunday School egameni likaJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane ngisukuma nokhulu ukubonga nokuthuthumela. Ngibonga ithuba esengilitholile. Ngize ngibabone labazali bakomoya. Ngiyakubonga baba umpostoli noma umpostoli ngiyahlupha mina baba. Nawe uyangazi ngendlela engihlupha ngayo. Kodwa ngiyabonga ngoba ubungibekezelela baba. Ngikhathazile. Ngike ngagula bazalwane kakhulu ngohlobo lwesimangaliso. Ngiphethe isifo singachazeke bese ngakwazi ukuthi odokotela basibone. Bengifike ngishawe uvalo la. Luzoqhubha la ngembobo kaBra. Lungushaye ubusuku bonke ngiqhaqhazele kuze kusemnyango ngingalele. Kanti bazalwane mina ngumuntu oyisidudla kodwa ngesikhathi mase lungishaya uvalo ngivele kuse nguhloke ngaphela. Kodwa bengiyengibekela ubaba ngithi nalo uvalo angithumelele inkhuleko siyokhuleka bazalwane okubuhlungu lo uvalo ngendlela ebeningiphethe ngayo. Bengithi mangithi ngiya kudokotela afika athi udokotela anginalutho. Bahlale zonke izifo ukuthi anginalutho kodwa ngizizwa mina abazalwane ukuthi angiphilile. Okubuhlungu kuze kwatheleleka ngisho nendodakazi yami ngihamba nayo. Yaphela babuza ngisho uthisha esikoleni ukuthi umntwana udliwa yini. Asho athi ma athi buka la. Uthi qhu. Kube buhlungu bazalwane cha. Kodwa abaseRoma 10 sibakhuleka ubusuku nemini bese ngikhuleka izikhathi zonke naphakathi nobusuku. Ngoba bekuthi mase ku12 kuvele kuphela inya ubuthongo sekoze kusemnyango. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyambonga. Lensindiso engayikhetha bazalwane angizisoli ngoba emndenini wami ngiyumntwana kaNkulunkulu ngathi ngikhetha ukungena ensindisweni bazalwane ngoba ngase ngikwenze konke kwelizwe kodwa kwangangisebenzile. Emuhla uJehova wangihawukela. Uma singenile la cha bazalwane ngiyawubona umehluko ngoba bengiye ngikhuleke ngithi inkosi akuwona wami lo mzimba. Athi ubaba ngene emkhosini ngithi ngiyazama ukungena emkhosini ngihluleke bazalwane ngoba ngandlela engangivele ngiqhaqheza ngayo ngangivele ngiphele. Endibazalwane kusukileke la uvaleni kwashone emadolweni iphasika lele izolo bengingakwazi ukuhamba bazalwane ngoba nje kwavela amadolo avuvukala ngaka. Ngawezwa mangithi ngasindeka bazalwane ngithi ngasindeka kwanzima ukuhamba. Still nalapho bekunzima uguqa. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyambonga. Ngilomkhuleka njalo mengabe ngibile ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ngizwe ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi sengiyakwazi ukuguqa bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngithi ngisaba bazamadolo kwayophuma enyaweni ziyahlaba inyawo ngikwazi ukuhamba bazalwane. Ngabona ukuthi inkulu bazalwane impi engibhekene nayo kodwa nalapho ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngisalongisho nje ngilo ngihamba nalezo
ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi uyawenza umehluko empilweni yami bazalwane. Ngifuna nje ukuphakamisa lobo bufakazi. Ngibonge nje ukuthola ithuba. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.